Tuana si waskewa, med lilimat lala, man bain go skill tu singe, ngati interest kal bat kawi go ske malutut march misinge kattaga ke tudangin Wednesday, then singal migos ke October 2025, awing in awan kos midang luo ke aulars med Washington State, ka Seattle, Ken area, and kapasna yin ang kewa. Misinge kadet ka samsam ke singe, Sessseslah in Sessseslah ke Nguhn, maritan ba an ke ticker she ma etaka dinge, aske Ephesias the maker for single see in the case single year. Gaxin got kat kind the gani, the basing it. Was just going in ma arspell as got in share, malutu the ke network lasha, fakatagani fashionamate. Glamalap, the wake on the gonge, in gashikat ke. Mệt là ngô gom lên con bồn về là ngon huy gom bồn về là ngon một lễ ký sẽ xin lỗi gom một nhớ lễ ký sẽ hỏi best Click like and share and get good. Dog si last ke gadin gain. The guy si sinjige gastan gat in we got. Kil du singe nakmas. Gade the gain akfashi. The gani last ke pel singe. The wakyon spoluka.
Shinulom gelenale wangina misayuru Bonfintes may tlango Sama se may manaso Ilita igninalo Lelale may tawiko Inmulo Sangay wa may manaso Nasingle Ilita iginakomi Nwanala wain Sessseslah when I lay that we go in my Lord. Sangay wa may manaso nasimle Ilita'y kinakomi manala wain Sessseslah when I lay that we go in my Lord. Linaleni moula Fushkayok imapespes Lim kaleng fashap karat Shishni nasik iniking mo Ilisla fushkayiru Aking anin siya Lim Jesus we go in mulo Sangay wa may manaso nasingle Ilita'y kinakunin manala wain Sessseslah when I lay that we go in my Lord. Sangay wa may manaso nasingle Ilita'y kinakunin manala Sakluk natin alilang ang mute piya nga. Kaksikin kat. Ngan bain kom tamday kenye. We met last march ki background no. Fin may assume. Naknas wikat kilen misingi ya kimalututa. Fin may aspect click like share and kasikat pe. Kadin kan basila me. Kastan gata na sin marin circle lasha. Afin rakma bay ko sin kan long. Ki nga me sham yenengi nga. Upengan kain monitor mange kay wapanangara yokshipengan kain me cheki euro waslavka kaksigin gat ki moulash bela bange kada fashnamit ki mama asha klamalap ki ashlo wosan medikat fashnamita kadin shakla tagani lasha fakat fashnamit katagani bray kat klamalap na shum gat papa ki kat moul shil pali shilan sasya inka intakam tayang nagikaslom indaka experience presence lom ke moullasha kadi spelling in fact klamalap na shum kilaban lang silong gum sapay mawin ko si fanan dum ke Jesus Christ indaka pasi sel alakil albufen dakaligian wala na sin daga na ke fela fok shinge inka indaka in use kadin wibe ace moul kamole min molikatle panang lela na shesh kadin wetokle in kaksyakin ko in siya klasya ka ata
Kakumin kan sa payama wain kulo si fun na dumin da kamisya kesh. Layla ka din kan alin na fatamize liye dep wet ke lang si lumingin na siyesh. Kat papatamas nak mesi kesh samadan in siyesh. Akpa si selye kat. Layla ka din tiya mweyen ke gospel lom. Kumak kalim yung lapel si gospel si lom ngayon fin fela na phone na. Pangi oye sima shukye fela na kipel singe. Signal ye belin da ka floklan win na dum. Mun kulo si fun na dum siya katye da. Da piyaw singan kapel singen. Panang kipel si makachak na moul nga. Kumikes samatan in siyesh kadin da ka syukum. Mas salum bakkalim ina siyesh ke metawan koston ng dolu. Kadin syuk tokshalom e mas wasuslom. Mana ke wasaye kumefa put in place fall na ke timing lom akwaklom. Kat kulo malap na siyum ikaslom da kay nakayegat la yen na kewa ma luo dolu da kay niwe kumewaye biasin maslo. Usye ka na siyesh kadin fastamit misyenge ana ke mas salom. Akayegat kadin kain fakarik gospel siyenge. Ona ke sim na ke meto saptalong lalgosh. Wasinga lalgosh ke longo. Kadin fakalik to the ends of the world. Panagkatorek makin medium siyenge. Ke internet ka phone na da siya kan wisa palik gospel siyenge. Kat price seksyon kuminak munas. Kashikat. Kashikat ke malutut lomo. Yen makat fototo lewe. Kome ara kasakiruklomin kain isyung yung malututan kat. Eki katay starry kadin kan som vakalik penasin medin circle lasha. Men kumakalim yung kaslom kaya ay siya lang malmekos. Fasingal sila. Kaslom ay taka syun kat maita. Eta ka orela makumulila kayo. Tsakan falok na yung pisya. Aurelana inspiring, encouraging na siya kadin taka. Inkan lutut kun mange en lalal fungike. Apa nang pelsinge katinin na kumbe kat papa in rela pengarslas na siyum. In kasha metlas na kay wawi katyang. Ke moul lasha. Kata siyesh kumita aslomono asken nursing home ka fin ne matayin lom siya. Kata siyesh kong to kayo niyum namta. Oengal ke mas ma ashirosh. Kat ngishe ke comfort lom. Kat ngishe ke miraculous healing lom. Kasakir lom in rikma. Kasha pe metlas na kayo masak na. Mata inwelela ke metseok lena lasma fastikikat. Ke morning period in pelin yoksha. Kat lament. Lalukin. Maingi. Katakilin pe. Ke pelsingi ke upelalan pe ela. Katli fosjaklan en merke misingi. Met kollas fin en White House. Met kollas ke state ni. Kat ngsheshim kat papa. Nakmanasti shin kat chakil yamash. Kasha pedalik nadas mapatatyang pe. Nain bone. Masapo misingi. Masua kolos. Fin na ke immigration situation lasha kat Brian assume. Siyak ke kashalom. Men kaslo makkalim yalin nakko. La metlalal fungi gainem ene nain kay nakilin inorala kasha na sin katin mas metsya na finena elosya makaim del shiksin malik panang kima masikyak fela misingi akkalemi na paina sisla metkolla sa ngatlalikikom kimaingi kat pray na siyum inana praylal Jeremiah intangin assume ke Ashur, ke mayok na kewa, masikyak tari, lalo kun may fasikyak. Nakmanas ke makulukla sa kat papa, kat prain assume. Men kaslo makalimye, ke Leo Chronicles itkos nga lakos. Lakat fin, for lauliak na assume, di ki makuluk na kewa makat patatyang na ke. Pangipel si makumamtain ko siya, elong ke pray lasha. Pray lasha in kain kain in sokak
Mekise, wana mekise frir, ma oirum. Kat siak yak nak nasyum gat baba, na nak manas na sirki, nekin lash, kitafung le lash, alakay la lash in ma bes. Kulo malap la kung kat siya, awlana yok lang sila. Panang kung sa ma wen kulo na tumin patkia makuluklas finsaksin. Katlalal fungila, pel sinakataka na yurum, kung siriya lalal fungisingi, kingan madalo min kat. Kadin kay nita ke makuluk ke mawu, nakmanas. Kaya kades la mail lastiki, oye ma ikwe, ekain alakayla, mulingan las. Kat kusesum ke kaya sila singe, don shukya bawas pain kat. Kenem kat papa, katlalal fungikom, ke wen na tum siya kung sa paya mag Jesus Christ. Na pay eldaka, mi siya fin fela, tukun len tolu. Katangla, fela singi, kel moulyak, katangla kelyak, magluk na kewa. As lepo leyo tirum misingi in sam kesh. Katlalal fungyoingi, ken wen na tum, nanak manas. Sapay katlaga din faka ki kaslom misingi. Kulo malap ke walil singi, kadin kan sisin sigi kaslom. Ken wen na tum katfak kulo, amen. Kulo malap kaksikin kat ke moulash, tuwa na siyos na kewa matakan wigat kalen misingi. Anak ko sa akilinan, malutut la siya pangit, ako, alena fall na kipelo. Kadita ka siyamram ki buksing Ephesias. Anak na siya kafin siya kusing ka long, minas pele ta faele. Masyam-syam ki supesya luo, mangat syak penalutut ki internet singan gasyagat. Nar ki maas misingi, katas kin fulwen malam singa ki October len singa limekos. Na first, matakan gasyagat misingi tago ki Ephesias. In Sessseslah Ngun, Epesus the megos, for single sina ke single ya, pa an ke ticker an ngan, pa an ke screen an ngan. Na pa na nga din kaksikin kat ke, kat moul lan singi ang anaklin kumpe, tam dahil benida, long belas na sil nemeko, kadalas sila, wisya wan ke watalikan, akay ko uspe. Apen na room, tam dahil kenye, ako smash ke background. Malutut matakan na siya singalin na kat akilin la, Kasha na yok pagat tabel sino siski belsinga ya. Katitala fosek fella sig mga dashking adari. Mama met pala nga shumon nga kato akel nga katliya kat tiye na ito la piye silem lemlet floko. Napan ang gas mataga na siya siya pa kadin proy kadin pakasing supplication kadin nga itek na lang mweyen God any na kadin nashki masi bang rapture ready. Rapture ready siya nga pa kung kan liga siya Thessalonica sapta akos na vasingal dolu na gisingal algos. Fin ba met lum ta siya talak yak siyam dana. Ame sukla me singa. Matlalal fungi nga me matalak yak papang rapture siya nga. Met mutul lalal fungi masama sa bak mo esom na gisipukan yan. Kada los masak na moul, asikyak, fin ba sikyak mising esoak na kipukan yung siya kay Manos yung nakisikyak siya Elijah o yung Enoch. Ay los mamutule o nakifakyak mo Moses siya misya kat mo kayo na itakalyaklal na elos siya soaga na Moses ke ikekla kalyaka isamla fakyak maldena wisum na kifeli no leanga. Na kome sumiges na meto sapta singalit gosh tana Jesus el flogonal ma Moses oye be Elijah nakalme pa Moses el represent masaba Elijah represent met pala nakalme pa Jesus el dulang el dakait akfonye la mamakata pel sa pelos meke natakana si kumbeng ako minita bel singa kum sum study ke leta singa ipru kada sum connecta na Jesus is superior legal Moses met pala lupufen na siya met matut ke pa lang
Na paano nga ngakom tu fin lang si ke Jesus Christ. Nara ke John el de ka shamtram ke gospel lala. In fact, I am the way, the truth, and the life. Nga pain kenek epaye moul. When but some na yun kat papa. Even they go through Jesus Christ. Na paano ang gimalutut misingi ke leta sila Paul nga. Inakkalim nila kimut palang fin pa nagel Daniel. Daniel mut palang sam na Daniel si mus masi arar mga ni tari na masilia ki. Na pa ngan kipukmata silia ki. El Daniel church. Na tukun Jesus el sang na sin matamalutu dahin kain som fakalikas nga na Paul mataga kalye el takatakolos in kain safan selya orek masinge orek malalban som masay church. Asielos mabang James have brotherland Jesus elpa pastalan in Jerusalem mother church. Paul el for masya na kaya siya itakyang na sila flock ng mother church. Tamasing ake fakkel Paul pa el samasla singal tolu puke uleang sasen tikkuman dokke puklan Rome Corinth Galatia napa Ephesias kada lutut kamsinge na Philippi Colossae Thessalonica Timote Titus Philemon pangan leta singal doluma katlima Paul el samasla na convinsum na kay puta na fakya classes masla fact mo convindi ke Bible ko try na saan Bible trial singan fact mo katsia leta ikas mga wek na kirum fa na ki Philemon sentence ko mit ngan fakla Paul na met time da samasla authorship ay ki sentence ko mit ngan kay kim tawekan nga ko musing igat simus memorandum nga kadalikiya ki kapun leta lasha sincerely ka God bless anitin na banang ara takana siya kadindi la kaslan kada el mongyang na gatari inaya na faklak piya nga ke matpala siya Asia in fact la kaslan gata tiyakain taka nga kum long ay taka ara rik masilama kaslala taka men kaslala el mongyang dari na ke men kaslala taka nutikat aksiyosikat kaikat na background ke Ephesias el sisin book nga Ephesias el simle ki pel sima polenta in prison na pang mo me prison epistle monenta in fact mo prison da uskak sikenge pa full lelkan sim nara kata sin met malutut ki Bible fact mo el dem tan prison enta ke house arrest el mataki lom sima itak yang lelkan ta sim metakan mata taurol yena kingarek malaki court yena nga fine uchiak in som pram na sin sitalik na da shmakau linge ngai nangan som te sang ID card laka na sin met maliang jail nge na dele som shukla tal met tingen LA la na komek uchiak amai shfel la jangal linge men ale na upekau linge kome uchiak kauli should be kekla masingen ale aspena me anay mangul sige ko kome ilya kin la ko ngai kan devoki na vakum kan uchiak song na experience mit lagi nga taga na financing in Washington nga taga na nga 1980 na project mit mga wi involved kevin nga wi lutu nga ba kadin so motion na sin met Macau in prison nga na sien ma met prison yena nga met may matapat yena nga bang wala asien
Katang met ke son na liya met ke pel na lowos ke pel jiga tsum ke siya kwal nge ulinge. Kadene na kadin siya kya security clearance sagat kan som. Amusing lupelal ki meta. Na amusing prison yun nge panay na lape nge met ke pa protest kata siya amusing katolik la siya fine kauli na ekapanan de som na ki criminal prison nge dala som na ki immigration prison. Makik talan pela. Na flog niya maluto da polel mata in prison Sessseslah ta siya nge na elchikilen kain som bange na len som uchak na Asia na ngon lan kat telogunilya. Telogunilya ba kalimya ke orek masapta singolon ko fason ko rangai. Ilus Sessseslah and farkia kelatia mweyen Ngun Mutal dia leila losin fakakasin na Asia. Skili masinge usina si kum akumin alam non kala kingakum akfashurik malan gata ngakumin make sure lalin sewo wo ke kaltia nara masinge akalamin na sila then alela elosin fakak Asia nara fakla he was called by Ephesias anay nas aramasi ilang somne Macedonia na pangapelzima he was led by the Spirit ngon kolol lang somne Europe na fa somne Corinth na pa the kon na fa len floko ne Ephesias kung kan somdi ke orek masingalon alkor fasingalia fakla elosun en Ephesias Paul el fash lagal Priscilla and Aquila we convin ke long ke sie sin sien yen ma etake kata pa Priscilla Aquila na si mga kumkan dito si Priscilla Aquila pa ngalang sinafak masingan na sindalikti ka kakawakla ka konfin ke inashi kashpom kumdekan kasha biurek malan government kumdekan kasha biurek malan may inamin si Fena rela si Ephesias na Ephesias Priscilla Aquila nga el dal orakain lom nuk siya lom nes nga ten na papolil tagade wala los siyang na pangan oya si ma ilusura ministry lalosa siyan yan siya ngay masikato si ilusa pa takluk masikato si ilusa pa urektin sila dal nga kasil dal ki kashpelos na dal na ina rin som wakra kate namit na nga pala oya si pe nga 60 na ki kadin business luck ka cash mga rape financiado nga na ki as an interpreter ngaling ki court Washington nga la district court municipal court probation court na courtland superior na courtland me state nga kayo finan Washington ka finasum no ki state siya nga Arkansas ka you name it Idaho California na siya nga rek malom noa kinauya siya nga nara nga masikalan fakla ka pa kumte ilyakin mo iti nga schedule lo mabange komisyon na schedule ikaw nangaludala oya siya nga nuwanin sila nakiyaga babat mo ka kilos me si Fenarela kitin bange mom pop store pasang tawaikat lang coffee shop si nara siya may luti mga kumkanis na siya Priscilla Aquila pa orela siya oye makumkan rela si business ang lom si Fena in kashikom la kumtata kakum orek mungo kakakun kakumsum kasha machi monda lan lala ngara kain mange met ke ngakan kuya 4 siaksin mat ngan trale la lom sil dal kan mange nara wangan mate wakri kum ke schedule loma papa na sak na fashion singe Europe ni national hotel schedule la ka nakipel mga lang si rek ma
So, papangan masim kan tuksil Paul, Aquila. Nalutyak na kaiwan lol nga ko, sham, Asia ki yurin mature. Na, he was so impressed that he promised to return. Gelutyak nga, alle yoking anlal. Nara, elta utela, Paul bang shamram gani, elta utela len folok. Shibla folok na nga, Ephesias. Napasik ya kakalimidak la, elta kate yelu o, elmatawe, pakalimia kiorek masingalia, fasalkos na kisingaw. Paul elutyak na kaiwan lol ngok, el kas, palaik na nasin mweta ki malam tolu. Masi mga kifak masing pa, kumliel bena John Peter, del sompe tule yemdan Council Jerusalem, mungkin ngan ridike orekma sapta akor fa single tolu. Kamen fak laga pa, elay kewan na tena lutut lalap, tasakta elay kan som tule akain Jerusalem. Manchisasil ashirolos. Ngaten a lawyers, tangakan som akakain ki court, intafula mit maeni nga finlang si. Ngaten a siyang, ngaten a elya kesbet, ngaten a chisasil wiya, aklu nga som lutut ki me som na konekla, me masap fal nga nutoy laki. Mwen pasele masap kumskin nuti. Da masi mga am da fak na sindalik nga ba, fin kumsra, nakmalas katsum na fakin masiwasa, paye, nakat na siltiya, simakatafong le. Na, leilan pa ilakatafong nakatesul peara. Nara, Lucian ye, ngamdo ke 2003. Ye, Lucian ye langol kata mga rekma ke o ye singa, so nash may kapul upemen, nga sige nga nakalimila, nga kumkan som kikiyep na siltal, na etaltal lakat, kataltal lakom, na dahil konek mapaya na dahil syuku isito ko eupeliki. Na pangagata mamara, kat eni na kadin, orek magin gastan kat, foto to, anak ungan ridik orek ma ako, singal dolula, me, oy, yung fin katelwi ka, na rom akkalemi na siya. Rom akkalemi la, fin katelwi ka, siya kain like, wika, line kat. Nara, kipol el for nga, el sham nga, el kain italangon nan katwelal, ki for lal nga. Na papi kes na sil, but sumnan singo, nga ni akkalemi. Kika treaty peke siya Corinth ngalon ko fasayos nga fakla. Ngaya mata na Ephesias tikin na in Pentecost, aspel na wo na siya inner siyorek mayok sibe inen singe. Fin ni osmet paspes line niya. Narang ako mit kayo nito ala, masima kataro kitafula gastan gatang Te mamay lang siya Kishipin meta esnga katle. Nang fakla masingin gashikom. Kinga utyakin matawek in gasha meta. Masima lutelay mida pa learn to be lonely. Kalmen gas singe pa efin matayin kiya ka katalik na tika ten sisi na kimasyang alima masyan pasiwosa ngay matanak Pangan learn to be lonely amen kom plus God kom maturity siya. Fin ne pas matlain kom fin God elwi kom kome engan kin fin God elwi kom naginain Facebook loman ashtaw sin na phone siya pa friends loma. Apel si mamutyak na hospital enen na kasha si ka kasha si lom ki pelsim ka wala ki ren loman ka sharom loman ka mesi o mesi aksyon piyataw sin si ke Facebook la ka ma friend lak ne nara kumfin shukya boom o ekla sine ki luwo ka tolu ka akos ka lime ko sin eta na pa la kawak na pa lime ko slom example ke pa fin ba kom sol siya som na ke mayune kum kan dikiam tan kiuman run mukul singan siya ulalan etala wangin masikyak na siya kote som na ke mayune mukul singan ta sukai akron siya na sintan kiuman kan mangan
Pelsinge ka dinnan connect na paye la siagat kan som na kimaun singe wi. Nara finni pasta met wi kom ke church etawi musinge connect kak wuya la spirit for kakelos ngan. Men met penangan patil katiaka pasik kak ke Jesus ya. Panak na beskante kati. Nara ngako mininan kadinalito. Men ke polil Shamvek church nga mawowosi pa church. Musinge kat katsumna ke church ne flogo kat fosek. Musinge met marope prep la na ke alulao. Kopen dana shidel rukne som den akula. Ametam da tapak da shimshim. Paul loved this church in Ephesus, even in face of great opposition. Di Paul el palaikna na sinmeta. Gemalim tolu. El sham asia ki yorolos ya shikin frokalos in la lalfungi ke toksailan gad. Tosak takatasilos arle na upen cielos et la lalfungi. E yematan walil siya elos fakka sinakuluka si bang met fashkin geniklan lem. Kemangi polil fash laga elos e usta met la lalfungi awelal. Elotelos len na kewa kelom intagay sima sel tyrannus. Oya singi orek kelusen ya luo. Ramit na kewa siyam Indonesia. Kewa na met shua met creek. Elos longi kaslan lem. Masima kumin na ingi na pa kaslan gat. Ke fosek lon skiliye banga faka en daus. En bena makat ngashmani efesem ngashmani yurun met nge. Tela toani akash ingi na nge. White House nge. Met nge loti creek. Kata siltal pasta. Kata met na iteya. Pasta belan kasi Congress nge ka findigal Preston. Ask spiritual leader lalwas. Nakasensya ka pa. What happened? Piyamet lan gat nge. Etal moliak le. Kata pange masman ya kipay pala. Moul lan siltal den som fakma kainin gat. Pange masima. Sen kun kominte. Orek makin inen gat in vain. El neliela ashmet ma. Orokay no yang na si el shak na fashe. Na meeting siya si lal we me elders vinen ye Ephesias nge pakalim ya kyorek ma longul fasingalit kos nge toingo lal kos. El rela kasin wilkes lal na selos. Nara inakalim yela Paul el insiene nge finne ashmail lain al gimalashkin ma el palakin gifake kaslen gata. Na central message yung matagakileta sila na sinmet Ephesias nge pa akalimia ke sapta si vastolun ke akos ngen. Fakla main siulan ngan. Fakma leila katin sangkulo na sinkaat papataman lemlas Jesus. Christ kisipin kat masif fana in Christ. Kati lakin siyo yikat ke el esi in siyo na kewa lan ngan na sirs maash in anin ko siya. Metligin arik lefela, katil na silekat le kadin malal, kikat masif fanna le in Christ. The kadin kain matal, wengen matash, kadin moul, langsi, matal. Nara, ngata ka akalimye kayala, church, ilana mukul si, ngakumpa me, in nantala, el Pacific Church. Kimaluto si mataka ke saptal me korsnge first sinike singal dolu in kan oran in the phone na kikasing la sa fakma we are to be separated na ke first singal akos na kisingal it course we are to serve masi mga komen na niske scripture pa pel na kayo makaslan gata metsi riti ke kat lipsha ngakum isma katel sham na sis. Nara king ngakum taka in matawak liye nakisim sila Paul ngayon. El
the kain sham may na pastor sin met Ephesias nge. Lata si lai nge finim tain break da simus elki masitel in focus ke apa, elki in focus ke Christ. Na elosin moul ay na met kyale mo in pangan masimasang akileno losia. Inte masak met kyale mam gugulasha ka lalo sa ana met me wangin etala. Na puk singe ka leta singe sapta na on ko spakeo. Masak na sikingan establish la me Epesus ngakum gain isla ke fakat sumage marita. Na kung finlang kita na fosyo klam ngal ni me ko spakeng en leta singe ka puk singe la kung fakfake la leta si ka puk singe pa pala. En kung kan aksafila ke minit na longol in riteot na kitin pel na. Na kinga ko me rite la mga singa me connect pa kate connect kya to yan kasilan kat ni. Kya to yan kuikulal. Pangagata mama ora ngakum eni na katin ka minit longoli e gospel silal ngaya. Na e akyok ki masmanyak ki meto mak lukson ki gospel akusha. When pensing ako matake ingin ang kung pinelo ang nakita no asita fak mo kat ayana superficial Christina kalmean pa mama aski ingene klan gat misingi paspasle kat scratch the service na kat tena som lol na tin na ki manapay si kenge na il open na ki kat sista futesi ti ensingan fin yotiot na tekan kapke kakat sisla wonti to kati kang la futesi ngayon kaslan kata eni na in patati ta il anke soil ka kainin fokin ni mesima kum di kia futesi kan kapke man ki takka ke luti ke Ephesias el ta kain leksinina academia na ke pa shaman yake Ephesias sapta tolu fasai ko fakmo nga shikli ki elsia shiko medicine wetland kat na kayo ne oinge kadil esi kuno konsingi na sik charle na yokshipe eseo da ngain shulke kainalik pengwo ke kaspen wulan olan Christ siya wangin ito yan saflaye na sin matsayan matyu nakatita la gospel at kamit na sin matyus ke payapal kat kain folok ni ke channel si sapta singa luo ke pel si papay premil ta kana ke pitche na ashi matyus na gospel singa ta kana silo smith para tel mata forkin mo me elos matyus na met na kewa mati matyus nge pa ma Gentiles ka pekin na askainin met tolu bagat tutut ke payapal pel na kewa met Jews, met pagan ka met Gentiles, nangako, katashke, met ma lalalfungi ke mise, molyak lan lema, pa church. Na met tolungan ni asna ni kena eternity future shafla. Nara yok shipe nga kumintaga lutut ke mea, leta singe ka puk singe men, Ephesian pa Ephesias, ka met Ephesias magnifies the importance of the church. The kind of kalemi yokripayan church. Mga faka church el pa iya, masima eurani matlalal fung yan sum kaksakin kat, nikat follow kat empower. Napa nga kalemi la, ta kunauskowosla la temple siya. Na temple siya kunauskowosla ki yak it ngaul, tukun misalan Christ siya. Christ il palyak mga ipe. Napapolil fact lang akong pa church siya mising. Kat pa church siya na ora kaya nga akong pa church siya nga akong minsifen na orela mokat may kisya mata sinayetan kat flatlash taka na yemata lenda kayo. Nga akong siyapat kilin na kayo. Nga akong di siyapat na kisenry. Katalange siyapat kisette. Na malan kata, siyasil mo, I'm the Lord of Sabbath, kalme pa, kat sabat ki, len na kayo.
Na ara kalmiyan bang akom te sapat killen, kat sapat ki Christ, Jesus Christ. Na nakimalutut si makatash kaya nga ki katsamram ki Ephesias ka ki puksinge central message singe bang akomin nga tang liye kato yan Jesus Christ ki mail tako inka nakalimye na si Koma. Through the church, God has chosen to make known His multifaceted wisdom. Napafakla. Na impeling God elorik makin church. Inakalim yun na sinlem, elupufen siya aska lain kasaw. Kilalmet metyoklan alan God in oya pespes and manakewa. Parang afakla, through the church, God has chosen to make known His multifaceted wisdom. Elorik makin church nakalim na sinlem, elupufen siya aska lain kasaw. Kilalmet metyoklan alan God in oya pespes and manakewa. Na uskat mi nagi malutut mi singa kadindila si mga kumkanis na kaya ba nga kumin ita imitate God. Believers are called to imitate God by walking in love, light, and wisdom. Matlalal fungi kingakom itay kay tawi Christ kadakkalem info Sessseslah sa kilangsi la askalem yerosh makat fakla matako ki kaslan God wisdom. As knowledge, as wisdom. Knowledge elro. Wisdom, discernment lan God aske. Kum kain lalmet met, kum kain 4-point, kum kain valedictorian. Tafin, siya silwangan kimang, and esaflayan managawa kume, ana, may sanan desi. Kum ene na lalmet met lan God. Matawakin lalmet met pansang sin God. Narakiyatakan kimalutut siya ngayon. Kadata na nga ko may finchiki katin for fashion in lang siya. Na nga ko may moul o na matlan galim mo. Napafakla, kikos talik kulo na din kata. Kos ene na inchiki in o na el. Leda lang siya in galim. In manakewa ko sara. O na ki Christ lang siya kat. Si fena lafakan la moulal kesh. Na siya may kisya kain, siya kin siya uyakat. Nara kigatta ka kikasan ka, dagat kan diet, ka kilang silala, petan siya kilang silala, kaingian lang silala. Pangay kata mama kadeta ka, kadin di kaya, na ita ka ki fasyak tolo na ki, singalakos nga ngakumin, kadin kaksikin kat, syaklalek, na ngakumin isgati, usga kiya pa, kikat kaksikin kat, el syakkat. Pange secret sima kadin iskia. Exalt God, pel na kewa. Nga ko minte, alo na kimaslayla. Na era, taga na ki, fosak tolu singita na, pang na siyas na ki me, makadin sin kun, na era fakla, kisbin ko smitlan God, tiyo in fak kewos mo, arch katay na lama, inge in mas lowos. Nakatama masamsam kunya keba sexual immorality and impurity. Meus ngaknen. Sexual immorality ba nakikosro o ye fok pa impurity na basom pa nakirap ko. Na naki si makadin karanginan pa naki pange fin pa law sa konge may fakik kikaslan God na ininan bangen. Nakadin sin kin ben naki oye saya. Alin na yay man leshika. Nara corrupt speech nga kadinan karangan. Tiya be file ko sin sa poklo din gas. Gas sawe ka aksasak kuluk. File ko sin sang kuluk. Kulo na sin kat. Na ara katama sin ma taka nga fakla ko sita na lamit ko so. Kamit moul ginoye fok. Kamit trap ko efatia we pays kita ko sa Alan Christ. Alan God. Ta rap ko elan na alo na kimasolahela. Na nga lang sina may demonstration singa ki masaplan God. Kat finni na ki masaplan may kos met nga
nikkom essina katsaja, nikkom alunasin marshallailla, taqtena maaning shaulan ka fellatin, kanye koffi fella. Konfinni masaple korsleanga, edel mirror masapleanga. Nikkom essina katsaja, pafakmo nikkom akmas. Konfinni essina katsaja, kom misjatari, akmas. Nikkom alunsin marshallailla, nikkom kosho. Napa mweyen astari katsi. Efokom ngetna siya. Efokain nikkom akmas, nikkom kosho. Efokan kosho. Mweyen lieke matayin kiel osia akomer, elaklal vunyel osia. El bayak tayo sila osia sumsyuk siya. Na kosho astarim dan kiak, wanchipangan siya sumna siya. Halikafu Pangan moulin losilak mga kasmani kaya. Na mweyen katfin bakalemiak ni. Katfin ship laki mga na toko island Christ lankat ewang ni base lashke. Na fact mo nikowosla la katay na mo din kiyape kowosla. Wiktarie chermaya el daka sham kun naki metkas kiyap katlong bagi wiktarie. Naki met palace atong kanin mga. Nara ngakum de sen kin mga na met palace atong. Ensi mataka na si kum church pa. Ngakum inte complacent. Kalmiyan ba. Ngakum inte tuyan kat tuyoya. Kadin de sen kin mga den siya katle. Kirsipin kat fakik gospel. Ay pa nag-chair mayal faka. Ashiru osmangi. Ako osten ara. Pakanten na pa met daliklal met kushay mesingi. Pakanta daliklal met lan church mesingi. Na sielya makatashke mesingi aba. Kat sanga taga fakta masi waspaya mesingi. Men met lashma katito patatyang nag-enget mali sangalik na sesh. Tapangorek masingi. Kat fin long sinapay met lasha, met wiyasha. Na fin ne sikyakta na dahil siya nga katle. Dahil fin long na pay na ki, kat moul dala si pangan. Skinget lali kung finget lali talik siya na tum. El kalaklak la ni upgrade na gin fal sila patat laki. Kung falay na. Ika, bakana dalik mo siyang ikalensap. Dahil chubidol na ka chube na. Pa, tasikyak pe, insya Allah siya fak mo. Ilay kang mo siya falak siyang. When ilatin Copenhagen. So, anyways, bakana mo tangi, wangin ki pa pala mo asing. Mana kayo makatorek makin mo, eto, aktay kilarek malangkata. Kat kain si fena itala, fruits of the spirit, fakulan ngon, ekalim kim kuikulasha. Kat pakanten, finden ken, kunut na klensap. Anikin la, metrobulash ng liye ka, ita siya nga fakang na siltalta, suppose ni met klensap ka mema. Urek man na lonely siya bang, finden met na ikas pa klensap atain, paye klensap po. Wangan siya pentakle, wali yang ya de klensap. Mali yakim tak mamanga parang asam kun. Nara kat ene na kadin exhibit the fruit of light. Pa akademiyak ni. Display light by not joining those in darkness. Kimaingi ko sintiena we met oinge. Wangan siya fellowship lak ko mga kumin takay ni doon ni som utay la kan som ramakuluk. Kat si fena pen kat na nag-iwang ay. Ko si fena tamatayin loshmit. Naingi ki ko si klametlan gaat, ko sumtanan kalem. Na kalmen fakla kaya pa, wangay matsap kuminta ka, utyak kumin, we imitate Jesus. Wangay matsap kuminta ka, wayang etawi Christ. Wangay matsap kuminta ka, wayang church. Kung na ba siya na iskumyang, kumeta tari la ask, akwa korekle.
Na kum ta ka te fact la. Wangen ki people la chew tobacco sing. Ki people la fox go so wen go zum na tu na sang nan wala ngalis shopon sak go ne sak go mas la. Talik chew mi sing te kan fact mental cancer ke wala tal mi sing. E kaya at ka samram ki menum we mante ape. Kom num kumakalan sa pagka. Kom sakon pun bigi kom som travel na pun bia. Na kom fulok te tule ke tron de la katehwan siya ke kamelam ko utwa walang. Ko si fe na tamtan losmit na ingi ko sik lamat langgat. Ko mo tan galim. Ke maingi ko sin na moul oyan amat siya malanggat. Nakatawala maguluk siya na fin poinia kina siya kadeswan kaskaksin matsimar poinia na siya. Kat play victim. Nakatayangan, li Ephesias ngo, paingi fakulan kalem mo, mawo na kewa, masiwas na kewa, mapay na kewa. Pangit displaying of light. By doing that is good, right, and true. Siya fakla, ngapain kiyanek, pay moul. Polil fakki, Roman God, first of all, tolo mo, makulu ka, pen lamisa na sikum. Nara nga kumenin na kadin for fashion in galem in ma akin siwoye kat. Kosin syuk in ito ma akin siwoye lem. Napangan display light by pleasing the Lord. Napa faksilad bolngan. Discerning what is pleasing to the Lord. Kosin syuk in ito ma akin siwoye lem. As believer, you may not please everyone. Kaya nga kumekin matalal fung isi, damit na gawa parsis. Yok na, elos ma nga point niya mga na siya, nga tala ko siya tulang siya nga. Tasak ta pwede kung connect na pala, mga may muli kumle, kung may masyukyo min ngukiem dakya, mga fakot mga. When ninek yuman, babat puman ko fakot na siyum, mendel tala fakti, kaya kayo, hindi kayo long, kakumbam da moli ren la dala kain mange kume farkin ka mange papa na rek government las ko sayang ki asit nge sa boya claim som autitie en efsem tele somte metla efsem nge usiel tal tridel tal del man kana den wala audit tal dala in bay narakat kayo na nim singe you cannot cut the hand that fits the mouth fin ba dalik tiklo mange pam ngam taipel na siya nga kaya ka na ang sinjin kun man talaga pen kikiala para kat na kadinale na foto yung rinlem katen gani kesten gani class floodgate of heaven in the gana yorosho kat tafala talik na ta siya kuya nara treasure sila koma patalik na di koma nga kum di kan syuk nga kum sa moul in kasawa talik na ta siya tiye nga færi kaya alle kalem la kada taliktik ne oswoyak lagi nga sonna eken metan church et awi na pa na nga mga file ki yawi taka na misinge narang alle kafufu len na kewa ngayon ng samsam na siltal samsam na siltal akak na siltal suokal tal fak na siltal along sikum na paye ta oya si kumrang masyak naknas kumin kain loang na kya mauniya wi nara kigatara mange as believers you may not please everyone you may be mocked for following Jesus meta ishan kumpe may gumuko Jesus kataya nge may kumsaktas ki pelmere kom lalal fungi ki papalsingan ngaisam may singe fakta sige kona komlal fungi na pa ma sige reading kat mo tate pat na try the level lang bang nga fala kung mo siyan pray kay kung kanak na pray le doctorship si de pangata ko
kun vale el kisam ram na shu el kai le ngin al maya akum de kan makkat la pa si manin po ko wal fa kalum mising you cannot do that. Do what pleases God. Walk in light because it pleases God. Narata ka na siya ka din kain da ka init dala maluto si mapangon kat nam singing insist sa kingon na sien kenik ma nga kuminaraba kadin expose ya darkness finash mama bukle in God lakat ta pakashi pela katta fakashi pela prela ma si kain mange kastan gata ta ka shukatya na maasi nga kuminaraba nga kum te sangailik na ke men malan gata skilial job vinuta kail na yamadan God الفكرة لا قففول nga ta ka قففول nga fulok when in my kain bukla yurin God nga kusuna ka tashik nga patete yak na ka tashik kat kanawsta si masa mag kanawsta na phone na masa pa kastan gat ta ka expose ka di parang ata ka academy la makastan gat ngi ta ka na sikke el expose ya we mekal man expose Anayin kalim siya taka natin, tolyak natin, mamanga ukun takala nakikalim mo. So Paul goes on to say that believer must not only avoid participation in darkness, but they must also actively expose the darkness. Nara kadin nga tang liye naki oye si malakalim yengan. Nara meto limegos fasing alon gos taga fakten Sessseslah oinge kosang kalim lowos in tolek yemutan meta. Talosin kain diorek mawo lowos kaksakin babata mawos in kasaw. Nakatangat ang liye me affects luo ma takagi fasingan. Siye kalim singil tagate tolek makuluka. So the word expose carries the idea of correcting. Naleta ka ate, belsi mal expose ya sin singe el tolek. Nara idea si matakatakuan ba na mengara pa nga ko maksiwa sila. Nara kadinaksiwa sila walking in light. Nara te kalme pa nga kumfin walk in light, nakat continue kadin follow clara mama expose ya kikat kia. Kalmean ba kat matawag in shuk nage moul matal si. It means living in holy life. Na kalmean ba kikatefin moul matal si. Na kalmean ba kadin matawag in confront. Kadin sangailik nage mama pain malos na kimaulasyon Pangin masih makadin daw nara ke sikyakangan ke kat akilanek makuluklasya kale mataga tolek exposya ki nakalmean pa kadin te should pero naman mange pa el kusela flolan me mawungin daga ngakong palakin na may ngako menin na kadin na wisdom kadin na kaslan God kadin na discernment len ka ni kesta na sikom in kenek paya alen usia na ses ko singa kadin kain ngeteng li mama usia los ngok singa na yemata kom ka na kemoul lakom na papol el fakla kalema il illuminates darkness nara ke el illuminate darkness nge mas secretive nge maluk me kamamakat makin ke nge el taka in nagkakalema napal fakla here the life and action of the believer expose the works of darkness in the world pal fakla inge ke moul singe here the life and action of the believer moulan mitlalalfungi el expose elikes la kalem orekma
lan met mam dain losh kamal losh lan vela sing. Na bal fak ma kusin tia we met chara orek ma in losh, sia mal shong ten, e kusin u se maingi na ke kalem. Na pan fa singal si singal. I fa singal luo singal ta na si sha. Ma si mga fak pienga ba, ma maurek le in look me, e mama sham kun yak mo kat mekin ke. Katin tie shike katin participate ke mangan. Katin kain shike katin fastliki. Mana kalem si. May mekin si fin shaman yak mo malo sarain look me. Nara katay na ma si uta ka nagikalem mo, e fakay ni tayak ko. Napa fakla kalem al takate ikesilik mamakat arain look me. Kakatrige no kan la mo akat mekin ke. Na pelsi ma mangan kat tagalim dalek ke. El transform. Ele kalla moul machimal dilelalal funginga en naki machima taka naki kalim. Pafakla tamana kayo ma kalimiyakle o ekle makalim. O naki fakmo matali kumsya mutul eta karek niki misya e Christ elfa tol kumyak sakluk. Nara ki pelsima kalim singel takati ikesla manasin machima tena lalfungi na machima unchurch ngan ka unbelievers ngan eldaga nage kalim singe na pa faksilal Paul ma eldaga kalim ngan nage wasinga lakos ta mana ke wa ma akademia ka ekle makalim wana ki fak ma matali komsya mutul eta karek gimisya e Christ elefat Paul kumyak fasingan daga na siya kadin tala transforming power of the light of truth and purity siya pangan eldaga na kalim ye kasi ke ekle singe kalim singe tako mapaya tako na wangin le masowe ma elkain me okan la ka shikein anyorol el moul el maletawi shikak saksing la vashigun ba. So the disclosure of people's sin affected true believers. Na man kaywa ma disclosure kike makuluk ma metaurela. Effect ke ma sikak na sin matalal fungia. Ora kat kay nakilenek makuluk ma katorela. Na manakalim si bangan. Kishipin maluk me pafak mas secretive na mama shameful mama kat mekin ke pelsi kek lamangan na nakataka nagikalim singe katlim talak ke na ak masasikat le. Kata pafakla some abandon darkness of sin and respond to the light so that they become light themselves. Na akalimila kata sisla moul lossenge na ace kalim singe na inge na den taka na ke kalim singe ba taka confirm ya ki ke fosya kalgus mafak mo kosife na tamatain losmi na inge kosik lamitlan kat kos matain kalim ke ma inge kosin na moul wen na machemda malan kalim na pangan transformation chema fin chakin yak ma el chemam tain los el taka na ke kalim so which speaks of the transformation that had taken place in the reader's experience by the confession. The confession siya bang akademia piya nga, the man kayo ma akademia le o ikle makalim. O na ki fak mo matali kum siya mutul at kaya kagimi siya e Christ el vatol kumay. Nakatfindi na ki ipsiya flash ki fossingan. El sham kun na ki transforming light of Christ. Kalim si matako ke Christ ba sham kun yakngan. Nakat folok na ki me o ya singan na pa sham kun yak ke ay siya long ko singalia. Met lash mami siya efas fil moul yak.
siya pa na nga me akademi pe dari ki me si Thessalonica. Manolos Ephesias moul. Elos na kayo siya mutul in kalyak lalos. Fangatalit on kengan. Anaki aunfung sharum rom aksasya yifela. Oing lemkat ilfa akmulya losyak siya mizya ki pellesumla. Ale assuring ki katakay in reading mange na siya. Nara fact pa kaya siya ongol fasila Jerusalem tuya ka tolek o na fatwulan alan lemkat shrekomi. Nara kita ka kas nga anayin takata anayin onin lemtalek pange. Nara ki me faklad bola pa ilakalemi takana shishki the manaki o makalimia ka eik na nagkikalem. Naraking akom takain surmise ka summarize saptal me ko fahit ko singa fan ki singa la ko siya awakening si pasam kunyak na sinmut Christian nang elos mamatayin los sibela idalta ka nagkikalem mo ala na sharom romingena when masiwas by ashirolos likina oye los ngoksima molinduk me mama de los mekin kaya elos anan kong da kay ni nake anain alena me langselo syakke na ingena ke delta ka na ke kalem singa na ingena del fash ke me ingene klal met pa fa singal me ko singalit ko sam kuna nara polel da sam pe na ke kay no ya singa e sam kun me sain pe na mal samon in fash ke lalmet makat ace ke kaslan gospel nge ke Christ. Na fakla believer must wake up pa ngatayalig singa samram kune na live wisely. Na simal faka pa katin diyang falgesh ke fashlasha. Walk carefully. Na sima katin loang benagaya pa fin nga akong walk in wisdom kat fash in lalmet ng Christ, kadinala lieng orek maganyan pella siya. Nakadin orek magun pella siya akwoye na ke langsilan kata, Lord's will. Napata ko akalimila, kinga akom sige kadinala na aro fash la siya, inka in shiwas, in fash tugun, lem ke ma sapkanyak ki kaslan kata, na ngakom kalmian ba, we pay attention to how we walk. Kat fash alena karangan na kat sien kin katin julpe patatyang na ke moul losh ka ma foolish. Nagmen pel si kat sam ke kat for fash siya na met simamda in losh nga ka na kalmian ba katena akalim yela kat karangan for fash slash. Paul el fak mga si penasin met Colossia elange ko sinaklan met meti ke makoser na sin metcha ti lalal fungia en neklan wo pello wo shirolos na pal fak mo pel na ko ko sinara sam los na sielos inakin si wo yellows eme parakak na naklalos e ko sin akolan de bukate na may siaklalos ke topfal as was. So the believer is to walk in front of outsiders in hope that they may see the life-changing power of gospel. Alupe me unchurch pamit mason na taka nakilal fungia. Alupe na sin unbelievers ingan daga wika tiyangalu. Elos finget maliye mo lakoma la tena kareni magatutiya na ki kaslan God magat fakek keo. Nara kadina nale sin kin. Ara taga na siya for section megos nge fakma ke maingi kosin lieng o yen mo lowos. Nimit mola na met nekun a kosin mola na met lalmet. With regards to walking in wisdom,
Ke ngakom sigin fash ke tu fin gastal mitlan kata na pamatawek taga na ke soga sie fasit kosh. Sang sin lem kat pamatawen ni taek. Matlal fu na puli siya lal mit esya nga syuke taek. Na masipanan kat kan lige soga sapta iya vasingaw. Sang sin lem kat pa matawayan lal mit. Ito yan il siya matal pa ito iya. Kat fin somben kasi soga singal fasivak mo paingi soga sal Solomon. Siwen lal mit. Ilakin siwo ye papatamal. Siwen lal fun el metowash na sinina kiel. Nara kaditala a fool lives recklessly. Moulan metlal fun si kat kandi ki oyelal. El reckless el dena liang malra. Mweyen el shulela pe madin shulela len wiya orek malalo sa dena wo. Na takata na in me opposite na ke mga academy nge. Den academy, kain mo jingan den academy siyang lalos. Sinkat. Manwangan me lalmet materialos. Na pa academy ke sokas saptalu of a single makers lay lenen lalmet meta. Pafakla. Talik na dip. Ludlut ke mga lutinasyon. At yung man gan la mga fak kuminara. Long gasin lalmet ersike kumin kalim ke. Aok, ngushe na siya klom, kefit a kumin dietin. Shuk, akloye, ino na ki kume shuk silver, kakatama siya siya anwukle. Konfiner oingi, na kume faitala, me kalmen siyangeng sinlemkat. Konaya kinita kikat. Nagsinsyak siya mataga na si kumapa, how does the believer gain wisdom? Apa, el siya mas da sokas nga el fak mo, nga kumin fash in me akalimila kat mit kalim. Nara sokas singal dolu faslungol fak mo, sin genik mga kumin kain konayak lalmet singa pa, kadin ka pasyang na sin met lalmet. Kumfa lalmet. Kumfi na shuo kinasin met lalfon, kumefasyon no nga iya. In yan na faxingen, James, basta si Jerusalem lange. Karil sang lalmet. Abal fak mo, tasak takatay na siwas fin eni na in akyok ki lalmet lal, eni na ilan pray na singat. Siya fasang na sil, mweyen kadel tiya shrowash, elin siya sang yok na sinmet na kayo. Ina na ki James el faka, sogas luo, wason ko fak mo, lem kat pa silal met, itaek, kalim taga silmi. Na papolil taga, in fact na kila, treasure sipan ko nekla, me lalmet singe. In fact na sinmet kolosya mo, il na pa kay ni kesla, kalmen itaek, lalmet na kaiwalan kat. Siya oyana siya maseo, wukunyak lemit. Nara, usina si kum kadin julbe, takali na ke siye, sham ka papalyak maurek lagi, siya sham kin na ke, me oyelan, lumit mamasay lom siye. Nakatfinsum na ke meto itkas kadali la, pasong lakor fakla, ke mainge, katena machalong kasla, kinge, akos, ilana siya matlalmet, siya masay lom siya finyot ko. Nalon me fakla, na offer kakla, en fela shonoti, en atame, arle na pena fin lomse. E lomse tiena ikori, mayen masayak fin yotka. Agtena machalong gas laginge, at ya akos, elana siya lalfon siya masay lomse fin poko. Kaya offer kakla, en fela shonoti, en atame, arle na pe na fin lomo, na lomse ikori. Masala na pay.
Nara nga siya pakatin lup siya faksilan lem ke meto itkos faslong lakos ke long itkos nge na ke oyen masaluong ki nga fak pieng mga kumin make the most out of our time ana kita ko sam kunya ke moul lapel mweyen lening len kulu nara pole lakes makunya met Epesus nge inetola ke ikasala ke nga sam na ke pela la ale elia na nga taka besamon na ke me sam lal Solomon ke Ecclesiastes na fakla polel mo katin kain alena liang men pela bange kateta lense nara mana ke wa ma kumara misingi fale na ke takalan lemo kadin alena loang ne karangin nara kadin kain loang akuya na ke mama anya matasha mama file kadin prioritize ye mama te file kadin sista pella na ke now, by Christians should make the most of their time because they do not want to waste their time, their lives. Naraki fakla, the days are evil. Sham kunyak nagi me makuluk masikya kipe pulan belo. Kipole simnasin met kelatia lange. Christ si fena le sialang ki makuluk lash. In talekat lali ki pelkuluk singi. Killer oingi ay lakos malang silan kat papatamash. Nara ke fela si mga kumash kaya misingi nga katliye na pay na ke elya masikyak nga. Matan fel nga kingali ke nusi kaya kage masmonyak nga dahil samram kin masibang peace treaty. Na convinsom riti ke buklal Daniel ta mga samsam kinyak tari. Ena aspel mam tan fel nga man tan fel nga edal syuk na pa mistas nga. Ne misingi. So na ko na yakyak. Nga fakken la kat papa sa Moses el jetalik na dal nga aksiko kilos taliki pon maditya pa. Ke lusia si mo fakek nga yang ngaul singa. Na Sunvel Jordan na eldena wisom na gefeno leang siya. Na Joshua siya van siya lilia. Dalut siya tasakta deltena skunek mislepay ne misingi. Mislepay singa ete patako yun metan fel nga. Eltaka through Jesus Christ make fun. When we see the King, we will not regret having spent our life wisely. Nara mayok sipe singa kuminda ka konek. Passionate nito ka konek makaslan gata. Nga kuminda ka konek na pa kelala. Pataka ki fasyak singa dit kosh nga. Kosin ti lalfon. A kosin syuk malemel lang si kosin nara. Nara ki pel na kawa mit Christian si Sham siki lang silan gata. Nakatitala major decision si bangan nga kumindan loeng na ki. Kalmiyan pa. Kadin syuk na pa ke tokshalan kat. Mile sap kan nga kadin kain syuk. Mweyen ke pel si mga kumtakain me long ke kaslan kata. El masay lalal fung ilasha. Na malan kat nga pa akademiyak tari nga. El refilia tari kilala. El refilia kilala ka. Kidalik nin gada sang met sap nga taga sham. Na patok ko simla mga ke scroll. Na scroll nga pa ekle na ke papal sintik kum nga. Naraking akom taga ready papal sinatas nga Nakalmian pa, will of God pakatakan lutoy laki nga. Believers need to understand what God has called every believer to pursue. Now, matlalal fungi ene na inkalam kaya pa. Lame si kat papel pangon kat, kadin kain sang pelash na naki-insuko. Believers, every believers to pursue, mamatlalal fungin kain shikain so kaek, kakunaek, and what he has called every believers to avoid. And mel sin kin kasanga nga kumin kain patatyang na kaya.
Nara bingay faction alok nga gigas photo to. Nangay som ki Rome algos was longolia. Kesilan kat nga. Nga kuminukwe pattern in moul silan Jesus nga. Elos siya katil silela tari. Eloye perselos leta elosin oena wen natal. Na wen il fa won sin maslon met paspas wiel. Nara fakla, we should remember today that Christian are new creation. Pelsi magat ekla matlalal fungia. Mamatal wangin la masasya il matawe. Men apenake Jesus el taka el akfashela man kewa makat papatamalil sapkin na sila. Na katnta siyakla siyuniya na pa Jesus. The plan of salvation jinalan kat pangan. Nara Jesus submitted to God's will. El taka pasiselle taka molvin fella yato ngol dolu. Na taka lala menko lala pal taka ne en wakil ne siaklin yakleil el ship yak an awan gosh au yanik yao tolu la awan gosh fin siak singe. Na el taka lorela will lan papatamuela obediently. Na pa kilak siya fila ilma, it is finished. Shafla, elorela. Ni ke oye si masikyak na sila. El paroy ni fio kakakla. El ngetita na fio kel la eklesha. Kapsen fastlaga el proyeke efine lang silan katapa. Ta pangis pintakalala makikup. Pafakla, he cried out, it is finished. Tukune Lorela will learn God obediently. Napana ngara patpe la finsaksing ela makuluklas na kewa. Masingin ta kana sikko. Elos pema orela makuluk in lukme malos makin kea. El patke finsaksing bedari. Nara now the spirit ngonjing in 12 during metlala. Naki el taka in 12 nga el enable los na kewa ngayon etay kaat pain fashke in kenex ko nga kenex ko ma moul in kenex ko ma kalem in kenex ko ma ashman gene. Na ara let there be thanksgiving to God for his son Jesus. Napafak mo kowos ke wain mweyen kunauskowosla moul in neklake Ngun Mutal. Some ke persima ngonlan gattagana fellows ke bitter the preacher. Del bangon na mo met nga shroi. O met nga Sessseslah ke ngonlan gat. Inakkalamila pelsi na nga kumtaka eken matlalal fungisi. Lalal fungi ke misa molya klan lem. Na el silica de ke Holy Spirit sing. Nara el taka el fakla metigil soeka elelikiek paraclete sing yoros comforter sing. Na enchi mataka na sikum ke apa. Kingon sing ataka na siyesh. El fakmo kat ka na ramana kewa. In the name of Jesus. Na kalmian pa ka singing akum kain orek magun kitalik nadas nge mas kat lehens kelos in kele. Pangayan si ma molin ngon singin nandaga na sikum akumin ngetang liya ako yun na kaya. Masima inanyurukum menil ole laki ngon si pena malsang na sinmat saplal nge pa el silie in ngakum matagan lalal fungin.
Napan ngara lose na lalap sila nga kumin direct makin masing kasi ya ke. Main sewo si pangal. Nara aksafi fakma kaskas na sinsiye ke kastan siam on matal. Nakadetala katfin sombe na ke payabala. Manda takasam ke sokas long dolu. Tusya takasam ke Ecclesiastes. Sibe bugin lalmet medabangan. Napambising at takasam ke puksinge masapta na on koshpash keo. Kaskas na sinsi ke kaslan siam. Siye fak mataga na siyas ke taga fashion sin galem singe apa. Ngakum de sham ke kas sa boklot. Napafak mo kaslan siam on matal asyam si hukwam nga ul bagi payapal na tikkom. Siamin halal. Halal onga kan siam na sinlem kaksyaga na ki insiyo skewa. Narata ka na sikkom ka din nan ka kemal aksin ita ka na siya. Kisam ram lal Paul elta ka sam siya ki Ephesias limegos fasluma kameni ka din lang si anak siya siya lang si kada. Kingakom nan ka ke faksilal nga komnita oya singan ngakom ka rela ka katika. Komnita ngakom ka lang si fingan singa asingkat. Messi ta ko shela ngakomin lang si matwiya siya. Finpa ngakom rela makuluk mweyen ke katagat sikikat nukanla siap ko tukanla katanya misingi. Messi orang ngakom eta sikikat din kain delem dolek ki mangen na finpa kasla ta ko fakta ki maktolu faslong lalgos. Mo wangen siye mal tiya kain tiya na nakmanas na si kumke. Mweyen finilulela na ki moulin ngan singa na si kum. Likiye ngan lalin karangan niya kumine tamasiwas. Mapay masta. Na Messi orang akom ita kikaslan katala. Wangen siye mal tiya kain tiya na nakmanas na si kumke. Na ifog ang ako minta ilyakin matsaye ki katsanga lemdalek ki mga ti katmatayshan kat ki. Agat talam met nga nete mulikat le. Ki kastan katta ko nga ako min kain enjoy. Masimal sis nga kawin ti mata ki mulin los ngok siya ka mul fok siya ka mul siya malos nga kadin taka nage molin kalem men kaya taka molin kalem singa expose ye maluk me ka makat meken ke nara ke katakilen mangen na panganen si makadin syarakat lalikiya nara mamatel wangen le masasya lashi nakataka being a new creation in Jesus Christ nakatfinli pe in kashikat wain aki Ataga samram ki samlam ngal siye fasingalit ko siya. Ka finne samlam ngal siye. Ki pel sima katil sa pala Nathan, neural David, ki matafong lalal David. David eltena orti. Eltena shukye sanga falayela ka kalimila pa eltafong le. Eltafong le eltangke elinse masalsala pa samlam ngal siya fasingalit ko fakla. Inse masalsala sila nga ral pa si sel intaka na yurin kat. Nakatal na nakmanas na sil. Nathan eltena esla wallal David. Ail empower lakaya lakin. Nara kinga kumpera rik masilan kat nga laylang ako minti takalikia masapsa siya na finmaita. Jesus Christ eltaka usilang kalang siya nga asikom dari. Na keltaka eltaka siyam ki main sewo pameto di mekos on ko sitkos. Taka siyam kun na sikom. Na
ke gospel lan gat fasiliktari ke sipen matamalutude na polel da ka Samtek Church nara musenge polel fak mo fin pa kat ke akilin nash ngon sin gaisi sesh nagate akilin fako fruits of the spirit fakulan ngon e aslangsi engan misle aru arainbo pasisel mongfushesh sifena lemfe wangen masaplain mangi nara ngakum tekan sifena profess mo asngon lan gadin gad maita enget ma ekain akilin na panang kepel sing akum tekan ke discernment ke kaslan gata alek kalem gadin kan ngetang lima men discernment lan gad eldagana shesh nakikesta siya nga fakla ngon matal ikesta nga sil Paul elende sumne ensi may gisumna waya ngon kefasal naksinsiyak si mata ka na si kumapa nangako meta fakala ngon lankat papangon ka katinarama nanayin online ke kaslan kat na belikas pangbang Samuela skeli nara kadin na kadin ngay teng liye akpuye mange pelsing amta ka na yurin ka ata ilay kes na sish umana min naliye masi ael may kekla ke kaslan gat kume akilin nara pay attention walk very carefully na liyang pelloman na siyang sinlem kat singe eli kesla nga kumindima katita katorela makatorela nga alek kyalem inakyok kievin nga kumke konayak na gemolin nga singe nga shaman kata shike kaya metti nga som nage surgery silak nage me ono silak nage masikyak na sikya nga som nage romalkos men rom sapta lemekos sapta ongos sapta itkos elta kashaman nage molini ko esinge nara nga kung pintagan ge saptal ko sige rom lata si metal ball ngayon nara eta ka na sikum ka din dila masima Jesus olela na sikum ngayon astari nga na kumpa silela teorik makuna kaya tang li na kilapan mani nga kum sisla sum na lamanuang kitalik natas nge masa lay hands pray mesir nga kum ngus lagi makuluk nge fin pange ka singe kanutta kana sishkikat islamul los ngok singe liki moul lasha manel malalikiye kawak singe kashikat na ngon si ben ama kasha mutamalutut ngon si ben ama 1-year-old Paul tugun kalye matkalan sap nga pangasam-sam kenge mesir nga kum sangay na shirosh masingen nara malutut singa takana sikum nga kumin siben nan kakwoya nga kume salga na kalga ka din flok wiyalu ke shendria ka nga kum kan matawa kingena in prayer na sinkat empower me ke ngon singe ki kumikesa na si ko iyangan kain tafaela liki mo los ngoko los singe fok singe ngan makain enjoy elusiatari na si kumpel sinang amekin matlal fungi singe ngan misya moulya ngan singe taka na yurukom ako minan rekmakin lay hands na pa na ngara kita ka na siya kisiye fakyenge
katesla kassowe kassopuklo kattekan rek makun toothbrushing nanwalas ni sangara restroom ne should be sang prasi uses losu kungen na kadin nakman manai na ngakum sige kadin sangeng sin ka at nakat take our time metligi kat arela move siya kat kisin siya kun ewo na sinkat kay guluk na sinkat nayali kashikat ngakaksikin kat ki malutut na wo malusin kashikat nakan boy leke afa aklin gos matakangan wipe akulas magadako nagi wiksinga tago samsam kunditu ke kashalan ka defin wo moul lash etaga ki wekya gon gor fasina ge algoshan wolela na sin met Nazareth na wiksim jinge mante agataga samram kun nage intia is wain ko ekaya ngata kale we ya samram kun nage karingen yan menje wolan felage oya pai singe orang ngata samsam kun na pai oyen tavung le lakke moul laksifena ngat daga shmon mange mweyen ke pensing a connect na paila ngallakakle na baige moul losngok singin moul laka mamanga mekin ke moul lak ya aspa in mata review I mga shmon ke na ke kaslan got expose na sik na ngata ka oang na ke ngate takain mo ngana pekapak na tagay ki ngay sustanem siyang nga met lalal fungi si matagate ikori na nga pekulya lang atuyak suba fashnamet men nga met si nara mama nga chuman nga shaman mweyen sikyakin moulaka ikekta na sik exposure ki mga na sik kipeje mga an tang ni si venay mashonin matak kisoror kipelin kayo klak hospitala men nga walom nan shumutlan makuluklak exposure kinasik na experience sila nga palalaban malalalala ka nga orek ma financing am daw nga yang nga ulimekos sipel ak kapel pa si kekta na si nga fano lang singan millionaire si nga kan millionaire si the moul sa puklot lak orela nga met kaya ko si orela nga met anangan met fale na ke lishong den fale na som na ke homelessness ma pedari kie pa lam tan kie ka pelpas kai no yan na kewo ma fakke ke pa balang nga patatyang na ke nga ta kain sham yeneng yenga induti kastan gat keshipen pa ko ten lan lalaf pa ke makuluk ma nga relen molla ka elusim ten na wo si kiagin tu siskak lang singa pa ko matak in kain akas mo kiniya ke kastan gat na witalik na tika na pa na ngaro ke ngali mange ke lang si singe ta kana sika mga kelemi ke la maslako ngali pa ko ten lan gatla mga fakla may sikya ke maslako ke sikya ke el siyak sikla leni kas kumeka ngan kan rela schedule langan kan wikarangan ko afak malensing out na sikya ko na ke ngafaka ate fokil ki hospital talait ngaw yan nga moli tikon lensing nga kaul mga tagoy gesta na sik dalikum tayo sinatas mamata ng cancer lafo lokorek mangi afakin mangi na kalimila ngay ninanganda ka share forward na sin mo ita kipakot ang kalenglan kata ngat ito kom dan hindi yan ang
wangen makoseli ke wangen ngata kain ta for mama ngapalakin mangonlan kadikesta na sikkan tram kan ngate proud kin moul si mga askenge ngate pe regret pange moul si makatil usia na sika narangata kade falla takade mga askem singing esmakle inkonekla wangen na paikala sipe lang orekma wiksi fan na acham kisi of kwal ngul bange fan nga kan si tausin duo nagatolo keurek malaka Saflen mange itakle make molin losh ngok singa shamonge. I'm saying I don't earn close to what I used to make. Ang hapalala wangen kawalak. Wangen siyanging lak. Wangen ilyalak ng tram kyo na sima. When fact keurek ma ako singal dolu. Son Peter tula ke council Jerusalem. Sham palaik manifo Jesus el waladal na lela na si kom nga komin kain ta faila ligi moul losh ng klasha connect moul na fasi malakali mi ke chon singol vasingol nge moul na fasi bang man nga kong vintie el siya kuluklanal da ka in kunauskowosla unie bishela nangat na livin si kyak zindalik na tikkom Afak-oing mweyen astalik mkullu nadash lomo. Nagatte julbe fak madenara. Katchike nakadin live by example. Mweyen mosi kan patate dan yesos apsuko. Ngatte kan kaya garok rek malaga sien na dalik mukun dikne banga sinsin kina mendele mo papa. Dalik mden nadash kedela som bayak sin matsaya finchak maden met Kristin. Napangen mga askeo, afin siya mo kumin plus kimalututa. Ana kita kain plus yawiya. Nga siptales ako, nga simit matayin losh, kalim nun kat tolak, ngan gan daw fashkis kun gan eksasya. Sikin kat ke mo losh kimalututa, katagan ni Bray. Kulong walap na siyum kat papa, kisilin sasya, katagan na kain long kun gaslong. Nakmanas, si Philpen au si kanasish kadineta la wangin makat kanukan na irum. Makat kia mamalukme ka makat mayakin kadin kanves auliyak yamtom. Ikesta na sish kadin daga na yutom. Mayan kom makay fan na kat pabatamash. Pakanak fon yikat laki maingya. Kaslo makalimi na sish la wangin sima kum tiyakan yan naknas na ke. Siayan kasko kingan matal. Siya pakat finte la lalfungi ke misya mulyaklan mo na tum. Panangat lang si fakulo malap na siyum, keshipen lang si lom, kilalian lang si lom, chalapin lang si lom. Kung sa paya mawin ko si fan na tum, daga misya kashmeta. Egat lang si akalimye, fakaklem dalakla, kat la lalfungi ke win na tum Jesus Christ. Kainel, kat fakulo malap na siyum, la lalfungi kan la kumawikat ke fasya di klasya, kisisinsilan ng dalas. Amen. Klamalap, pangay ta kanilas ki len misingya, kaks. Dahil namay, diginis chote, kamlalutsyo, Lania, Ed Thompson, Leslie Gena, Wallis, Video, Rowena, Abel Pro, Email, Nantel, and Sessseslah kikafufulon belo. Benita, Shikshigeni Isnek naonaklog Doshogosh leyen musi Makuneki nganan go Mainigiwa Akfududo yeyen asinlin lo Indo ashlog Masaplat na sinlin Minsan ang log Mawawayak back na sin
theo vô ta cơ từ kim mê theo cây hoa bay na cả đến vô bên ở cây hoa kowosla na kitu aslan ngoni yok yok elit foshnya hinna naklak Shagash leyen musi makunek kinganando maigi gwa ak fodo yeyen sin leplo Indo ashlo masaplak na sinle Insaling lo awoboyak bak na wain theo vô ta cơ từ kim mê theo cây hoa bay na cả đến vô bên ở cây hoa Indo ashlo masaplak na sinle Insaling lo awoboyak bak na wain theo vô ta cơ từ kim mê theo cây hoa bay na cả đến vô bên ở cây hoa God blessing upon everyone. Bangasya playan taga ni Lasha. Fin Ephesias taga wigat yang nitu fin mo moul. Kikashalan God. Nwanala.